Ka Federation Khasi Jaintia and Garo People West Jaintia Hills District Mendagasi Nrutari Ujamang Kila Yakandu in charge of trading license Jaintia Hills Autonomous District Council Joy Majesty Suyaman Perkenya Kajing I trading license Kibar jylla. Ka Federation Khasi Jaintia Garo People West Jaintia Hills Kalapan Pau Bakadap de Jing Sokya Halor Kajing trading license Patar Kibar jylla Bantrei ki kam ki jam Kiba ki try retry muluk kidang la bantrei. Nakaliang ka Federation Khasi Jaintia Garo People West Jaintia Hills nilayo ya ka notification halor ka way ka kam ka ïadei but ka technical bit evaluation summary on rehabilitation and improvement of basic facilities of Minthru Leshka Stage 1 West Jaintia Hills District Meghalaya under Drip 2 Package 6 but way ubar jylla ulayo ikani ka kam halor kani ka Federation ka kynhun ya ka Council Lyngba u banum ai trading license persya ya uni ubar jylla namar baki riew try jylla kidang la menteri ya kani ka kam katkum ka Dawa jong kani ka Department Meghalaya Power Generation Corporation Limited MEPGCL ka seng hadian ka jingakaran obat ulah kular man shemkhia ikani ka kam da ka ba kular nangne shakhaman kinum issue license shuh bar jylla kat ba ki try jylla kidang la bantrei ne wani hini ha ko JCDC wani chem yo in charge of trading license te wani chem of ha wa it from hot be trading license te I the boat jingkar pat ni ya ga council mo tumar degi te boat jingkar pat ila ya ga igi prau het chnong goro ko rilom ja tiaw siam ha ham NOC tumar yidi ni bru bar jylla e bha ki bru yang I bo nang go ki te kepat EP siam ha pi ham ïadei ki ilat no igini bru bru yang yong ki dewa miat we ye ha chimkhia igini ha ula on the border regi trading license wa pan the bot katidang amuk sok ni pu e dang le gi bori me le ni ula chimkhia wa igini tasi lawan man kendo yo in charge jong ka JCBC abai bat jeng ai trading license kumar regi bar jylla tu labu macam kerpat ya ka department beri pe jong trading license banam ai trading license kumar shu iki kam kijam ka ba brio jongi dang la bantrei di brio jongi ke di kerpat tu iki borsnong ba kimdai ban ai NOC kumar iki bar jylla ban bu dukan ni bantrei gini jat kam namar ba kabu jinge pat iki brio jongi namar ada dari kitwa ban trei kam ka ba kidang la andre asak kini dapat haji bar jylla kita gini kimpian ni buku ba nakalian job FKJGP West Jaintia Hills ni kerpat ya baru di borsnong ki bor beri pe ya ka trading license ba kinam ai kumar shu nang khlieh bun